Парад башталды буюрса. Көк Жаңак шаары, Жалал Абад областы, Сузак району. Сузак айыл өкмөтүнүн балбандары. Kırgız'ın köprüsü, ezelden ata-babalarımız oynup gelген. Mına uşul ata-babalarımızdan miras bolgan köprünü biz dagı hiçbir kim emesин kebitmестен муундарга өткөзүү максатында ушул жаштарыбызды ынтымакка, биримдикке чакыруу максатында коюлуп жаткан ушул Тайгазанды ачып алуу үчүн уруксат этиңиздер. Мен алдыңыздарга чакырайын. Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысынын аппарат жетекчиси Калбаев Тынчтык Бектеналиевичти чакырайын. Көк Жаңак шаардык кеңешинин төрагасынын орун базары Бакиров Мелис мырзаны, 3 мулай айыл аксакалы Аттокуров Булдурдун атабызды, Адыш атабызды, Көк Жаңак айылынын аксакалы Шерматов Жалал Абад облусунун Аламан улак коомдук бирикмесинин жетекчиси Эгембердиев Өмүрбек агабыз, Бишкек шаарынан келип аткан Бишкек коому ушул Көк Жаңак шаарынын Мурзапаров Талай агабызды, Ачы айылынын аксакалы Төлөнбаев Мукаш агабыз, Сузак ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун базары милициянын полковниги Саркаров Канат мырза, Россия Федерациясынын Көкбөр Федерация вице-президенти Исаев Медер мырза жана ошондой эле ушул иш-чараны уюштуруп спонсорлук кызматын аркалап аткан Укенбаев Аксубай агабыз жана ошондой эле Жалал Абад облусунун Көкбөр Федерация президенти Таламбетов Марат агабыз. Кол чапкайлы биздин меймандарга. Азыр эле алгачкы сөздү мына ушул Тайгазанды ачып алуу үчүн Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысынын аппарат жетекчиси Тынчтык Бектеналиевич мырзага сөздү берейин, келиңиз. Мына бүгүнкү ат майданы татынакай кылып ачып бере жаткандарга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мына Көк Жаңак шаарынын ишкерлери и 3 малай Көк Жаңак айылынын жаштарына администрация башчысы
Табирбек акимибизден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Табирбек Садырбековичтин атынан. Андан кийин эмне дейбиз? Ушул ат майдан, ушул жерлерде бүлүктөрдү таптаган күчтүү балбандарды чыгарган ат майдандардан болсун. Көптөн бери бул оюнубуз токтоп турган. Мындан ары ушул ат майданыбызда көптөгөн ийгиликтер жаралсын. Дагы бир жолу администрациянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе бүгүнкү ат майданды ачык деп жарыялайм. Bayramыңыздар құтты болсын. Кейінгі сөзді Көкжаңғақ шаһардық кеңешінің төрағасының орынбасары Бакиров Мелис ағамыз берді. Келген қонақтар, бүгінгі шындай жақсы күндер, ашық аспанда жақсы ат ойындары болған. Біріншіден ашылышымызбен құттықтаймыз. Шул жерлерде жақсы батырлар шықсын, улақшылар шықсын. Көкжаңғақ ушул жерге салым кошкон биздин Көкжаңгак элинин тургундары Сабаш Эркинак агабызга жана ушул жерде кызмат кылган биздин Асыбай акабызга, Зайыр акабызга, Алшан акабызга ушул жерде көп кызмат кылгандарга ушу Көкжаңгак шаарынын мэриясынын атынан, депутаттардын атынан рахмат деп кетиришибиз. Ушу ачылышыбыз кут болсун. Оюндар таза жана жакшы болууну насип этсин. Көкжаңгак шаарынын кеңештеринин депутаттарынын сессиясынын 16-токтомун Көкжаңгак шаарынын ардактуу атуу намын ыйгаруу жөнүндө Көкжаңгак шаарынын кеңештеринин депутаттарынан Көкжаңгак шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана шаардын элине жашоо шартын жашырынтууга кошкон салымы үчүн Үкенбаев Аксубай Зулпуповичке Көкжаңгак шаарынын ардактуу атуу намын ыйгарылсын деп берди. Көкжаңгак шаарынын ардактуу атуу ошонтоо жугуштуу болсун. Бардыгыбыз ушундай сөйлөп алганга Аллах насип кылсын. Баракалла. Азыр мына алыстан келген бир конокторубузга сөз кайрып алалычы, уруксат этсеңиздер. Biz azırkı uçurda köklerin örüğünü özümüz görüp жатабыз. Не только башка шаарлардан да дүйнөлүк өрүүндөргө көтөрүлдү. Россиянын өзүндө эле азыр 22 регион ачылып федерация. 50 наши команда топтолуп калды. Буюрса жакшы ат майдан жакшы немелерден болсун. Буюрса ушул ат майданда жакшы тарых жаратуу жигиттер чыгат деп ойлойм. Сол организаторларга чоң рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сөздү Сузак ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орунбасары милициянын полковник Саркаров Канат агабызга. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ачылуу азенин катышуучулары, коноктору, балбандар, эмне демекчибиз? Ушул ат майданда жакшы бүлүктөр чыксын, күчтүү балбандар чыксын, мамлекетибизде эң атагы чыккан, даңкы чыккан саяпкерлер чыксын. Чоң Алла разы болсун. Ушундай кыска сүйлөгөн кишилерди негизи биз жакшы көрөбүз. Кийинки сөз жалгыз жаңгак айылынын аксакалы Чоробаев Мадыш атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мына бүгүнкү жаңгакында өтө жакшы иш болуп жатат. Жаңы ат майдан ачылып атат. Мына ушул жерден дүйнөгө белгилүү болгон спортсмендер чыксын.
şu Kırgızstan'ın yenilgen sportsmenler çıksın. Şu Kırgızstan'ımız için yaxşı işler de жасасын. Şu uyuşturucularına çok rahmat. Битташава. Ачы командасы, а, бака, я? Капитан ким? Ана, капитан командасы. Кандай? Жакшы кетип атат, ачы командасы. Ачын жигиттери. Омат, жакшы болуп атат, а? Уттук силерди. Азырынча жакшы ойноп атышат. Кайсы команда? А, Манас шаарына. Манас команда. Азаматсыңар. Манас шаарынан келип бул жерде оюн көрсөтүп атат, мыктысыңар. Жок, прямой болбой атат. Эл кабар. Жакшыбекке баштаган жерге тал. Жерге тал командасы. Үч Малай командасы. Талгат. Капитан командасы эмне? Бектур балбан. Когартырын. Үч Малай командасы. Эл кабар, ака. Эл кабар. Кандай үккен? Жакшы. Азаматсыңар. Барпы, а? Барпы. Барпынын жигиттери. Уюштуруп, шуну жасап берген жигиттерге иштерин ийгилик Вот ака. Үйгүлө боло Аттака. аман болсун. Мындан кийин Олаке багыштын жигиттери. Медер. аты чыккан жигиттерден болсун. Эми Дадысын кам. Аламан Улактын там пайда болгон Команданы айтып коюң. Катранкы. Катранкы. Жаш федерация болду. Ана аксакал баштаган Катранкы командасы. Эми Кудай буюрса, Аксу айлардагы Аламан Улактан колдоп, бар жолу активдүү катышып жүргөн жигиттер. Команданы айтып коюң. Шартты келип, Актоок командасы мына. Скол айлөкмөт. Келечекте аз күндөр ачылат. Команданы тааныштырып кете беребиз, а? Актоок Актоок командасы. Чапкан уруксат бересиңер да, Аксубай. Ошон үчүн Якта, молодойдор. Молодежь. Жеңим кандай, жакшыбы? Атыңардын жаныңардан улап кетпесин, билегиңерден күч кетпесин, атыңар мүдүрүлбөсүн, жакшы ойлоп кетиңиздер. Ийги сөз ушул жаңы телинин сыймыгы, Шахтер командасы дегенде болчу мыкты командалар. Элебиз такымга базып баратып, көрөрмандардын көңүлү көтөрүп кеткен Абдулай Варген мырзага бир нече бериңиздерби? Сөздөрү микрофон. Assalamu alaikum, Kızım. Dediniz, Kızım Akkay'da özüm paracılıkım. Allah razı olsun sizlerden. Yetkilip, şu tilegen Altay müdürlüğünde жақсылық болсын, ешқашан жаман болсын. Şu oyun kalanlar böyle oyunsuz, жақсы oyun болсын, ha? Atlar жеңіл болып, күштің өтті. Рахмат эмне ишиңдерди көрсөтүп сөзгө бир аз кыска келет. Эми мына ушул Жалал Абад облусу Сузак району Көлжаңгак шаарында көптөгө мээнет кылган инсандарды баягы улуттар алынбай ар бир кылган эмгек бааласын деген жакшы максатта Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерация президенти Акылбек Жусуповичтин дагы сиздерге деген бир жакшынай ыраазычылык баракчалары бар. Мына ушул агабыз өзү келе албаса дагы мынакей салам дуасын ушул Жалал Абад облусунун Көкбөр Федерация президентинен жөнөтүп жиберген. Бул жерде дагы ушул Кыргыз Республикасынын калыстары өз кызматын өтөп атат жана ушул федерация алып баруучу кызматты аткарып жүргөн мен Самат Турабулов, мен дагы өзүм кызматтамын. Келиңиздер, эгер ыраазычылык каттар дайым болсо, чекесинен окуп ыйгара берели. Ыраазычылык баракча менен улуттук көкбөр оюнун өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Сарыбашев Эркенбай Маманович Тиранат Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерация президенти Ишимов Акылбек Жусупович. Ошондой фирмалар. Жақын тұр, сүрөт қойып. Зутқаров стилем. Ушундай ыраазычылык баракчасы менен Кимсанов Жаныш Базарбаев стилем. Ушундай ыраазычылык Айбатулаев Максатбек Абдумаматович стилем.
Айбекович. Азыр. Хужаев Сейит Ташыбаевич. Хужаев Сейит Ташыбаевич бар мı? Ташполотов Жақып. Рашан Кадырович. Şuraya razısın Barakçamen'in Taşkolov Abdurrasul Suyunbayevich. Artur geliniz. Şuraya razısın Barakçamen'in Bulaykiyev Turdumamat Aybatıllayevich. Turdumamat Aybatıllayevich. Жергесі үшін Көкжамаға бірінші келіп отырамыз. Федерация қоғамдық билік бұйрықтар. Қайрат Сарбашев Көкбөр Федерациясының Жалал-Абад облысы бойынша қатысты болып дайындалсын. Қайрат Сарбашевке Жалал-Абад облысында көкбөр спорттың өніктіру, мелештерді ұйыштыру және федерацияның ішкертілігін координациялау міндеті жүктелсін. Президент Общественного объединения Федерация Көкбөр Үкіметі Республики Ақылбек Ешенов Жүсіпович. Андырмату германдар, жалпыңыздарға айтып келетін әлі мұнакей. Қырғызда бір сон бір төрт сайыр бар ғой. Шырайыңа шөгіліп, шөккің келет туылған жер, шемшігін шемшік мұрнынан өпкің келет туылған жер. Анау шынай керемет жерде төреліп қалған инсандар, барыңыздар, бар болыңыздар, ар біріңіздердің салымыңыздарды, ар біріңіздердің ұшыл спорт жағатында қошу атқан еңбектеріңіздерді көріп бағалап тұрауыз. Ұшыл қызматыңыздардан тайбаңыздар. Дағы бір жолы, мен азыр ұшы жерде тұрған милицияның полковнигі Қанатбеков қатар білейкі сөз қайрылсын, андан кейін жиынтықтайыз, ойынды ұлатыз. Дағы бір жолы, ассаламу алейкум. Ең негізге қайрылығында біздің балбандарға, құрматты балбандар, ұшы жақшы ат майдан ашып отады, жақшы самалық болтады, ұшыны өзіңіз жақшы ұшы қалыстардың айтқан ережелеріменен башы иіп ұшы ережелерге бұлақ чабамыз. Егер де бұлақ ойында қайсы бір командадан чырчығып, же қамшылап, бір-біріменен сөгішіп, бейбашлық қылған болса, ошайында команда шықпайды, бүт ойын тоқтатылады. Жігіттер, қапы болмай, жоқ, өзіміз сыйлаймыз, ұйыштырушыларды сыйлаймыз, ат майданы сыйлаймыз. Кимде-ким ережелерді бұзып, тура емес ойласа, бүт команда тоқтатылады. Бұл жерде ешкім кірмейді. Бұндан кейін ұйыштыруға дағы жол бермейміз. Түсінікті, ошол үшін жарақатсыз, жақсы ережеменен ойнауға. Рахмат. Сол ат майданына келіп, жаңа ашылып тұрышқа демеген тұрасыңар. Ең бір ат майданы, тоның қойылған ең бір қол жерді таңдап, сол жерді таңдап, елге көп келісіп, бүт шартына келіскен жерден ашып, ұшылардың ең бір таңдаған жері, ең бір соның елге көп келісіп тұрғандығы сіздерге көп келгендігіне байланысты. Ардайым келіп тұрғылар, тыныш аман болыңыздар. Бұл біріншіден, екіншіден, шунша қойжаңызда чағын балдарымыздардың бар ұшылардың алдың балдар келген меймандарымыз атап кетті. Ошол чағын балдарымыздың бардығы Россиядан болуы, башқадан болуы бардығынан ушул чоңултуп, агылып, буылып, ушулардын кылган кызматын, ээлетин, мисалы Сарыбашев Эркин агабыздын, жана Сейит агабыздын, Асылбай досубуздун, Сайыр атап кетишти көбү бардыгы, чаган балдарыбызды. Ошолордун кылган мамлекеттерин баалап, ошолор кандай көп жагатта кызмат кылып атат, кандай жерде чоң кызматтар болсо, ошол кызматтарга ушулардын бардығына бойын, күшін, бардығына аябастан бұл жерге қызматтың аяға керек жатушылар. Бұл біріншіден. Екіншіден, мынау біз бардығы чоңылып, ұшыл кішіне азырақ ұшыл чоңылтқан белек бар әлі, ұшыл белегімізді қатарымен бір ұзатып қойып, меңгізіп қойсақ. Біріншіден, ұшыл ең бір ақсақалымыз Сарыбашев Эркин ағамыздың атаған бір тұлпарымыз бар әлі, ұшылы меңгізіп қойсақ. Açık. Açık.
Ошол бир жумуш менен байланыштуу келбей калгандыгына байланыштуу алар өкүлдөрүн жөнөткөн экен. Ошол өкүлдөрүнө мингизип атабыз. Азыркы tulparыбызды Сейит агабызга мингизип коелу. Алдагы өзү келгенде алды, алдындагы өкүлдөрүнө узатып коелу. Алар кичине жумушка байланыштуу келе байланышты. Doğru Seyit ekaniki, doğru Erkin ekaniki. Kutluk olsun, tulparımızlar kutlu olsun. Aman bolsunlar, tez soğukta olsunlar kan. Elge, yerimizde, toprağımızda, kırmızımızda, kızmatımızda dayağı olursa, her daim var olursa, tez soğuklar versin. Ardan keyinki özümüzün toprağımızda en yaşları olan bu, aksakalları olan bu, hayırlı olsun. Kızmatına gücüne olan cumhurşarını atkarıp kanday yerlerde tulpardı mingizi koydu. Söz olsun, tulparın kutlu olsun. Harbiyin sözünü versin, ömrünü versin. Hoş kal, harbiyin kısmetine verilsin. Ortayını tulparlarımızdan kutlu olsun. Gelizlerine, aldığınızlarına harbi vakti mingizi olduk. Emi, жалпы жұрт сіздердің ойларыңызға минебиз болсын. Ошол аргалаштар үчүн, ошол эл үчүн ак кызматыңыздарда өтө бар болуңуздар. Урматтуу көкөрчүлөр, атча өтө кызыгы жок, жакшы оюн куруп бериңиздер. Күчтүү көрүптүңөр. Жана ушул жерде ак кызматыңар агаларыбыз сиздерге Аллах ыраазы болсун. Ойлойм, келиңиздер анда, оюнга чыгалы. Жерге тал Барпы командалары Асматов аралыгындагы оюнга